The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. 2 Timothy 3:16-17, all Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We should remind ourselves that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Psalm 119:105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mark 13:10, and the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8:11, behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon, pulong sa Diyos ng adlaw, magaandam kita at kita sa atong tagsa-tagsa kakawagalingon, ikaw nga magtotoo, imanduan ka sa paggamit sa rebound technique. 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, magamputa. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this devil's world, and for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting an unusual plan of all human history. We are grateful, Father, that we live in the church age and in no other dispensation where we have been given so much and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. We now pray that God, the Holy Spirit, will challenge us regarding the things that we are going to take up today, for we ask it in Christ's name. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan, mga suki, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo. We are here today in good health. We are alert, askil, sana katong pangisip, nagaginawa pa kita, gipabuhi pa kita, gumikan lamang sa kaluoy sa Dios.
gugma sa Dios, kortesiya o grasya sa Dios. Dili kita takos nini. We don't deserve it. We don't earn it nor work for it. Kay kini grasya man. Karon we will continue our discussion on the topic, the dynamic spiritual life of believers. Mabulokon, kulbainam nga kinabuhing espirituanon sa mga magtotoo. Unas tanan, ang atong gibiyaan nga kilisgutan last time was about the importance of learning the biblical principles, mga prinsipyo diha sa pulong sa Dios. Now, angay na itong timan-an na gyud nga feeling should not be controlling our life. Dili nga itong pagbati. It should be the mind to control our life. The mind's function is to initiate. Mo'y muna. And our feeling, ang atong emotion, ang iyang function nini is just to respond. Now, as we go on in our spiritual momentum, kita gikinahanglan nga magkakatuon og daghang mga doctrinal principles. Sa ako nang ginaingon, principles are necessary to follow when it comes to growing up in the spiritual life. Kung bahin na gani sa atong spirituanong kinabuhi ng inahanglan kitang mga prinsipyo nga atong sundon. Now we must note nga ang Christian way of life, spiritual life, cannot be lived in the human method. Naibaw naman tanini. Dili gyud magsilbi kung tinawhano ng imong paggamit niya na. It can only be lived by divine way. Nahinomdom ka sa definition sa Christian way of life? Balik ko na po na to. I have already said this and I will say that again. The Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it demands a supernatural way of execution. Ang Diyos nagamando kanatong mga magtotoo nga kita magabuhat to be doers of the word. Atong tumanon unsay gisugo gimando di sa pulong sa Dios. Dili kay tigpaminaw lang. James 1:22. In fact, ang pulong sa Diyos naging whatever we do in word or deed, kinahanglan atong buhaton kana kining tanan in the name of our Lord Jesus Christ, giving thanks through Him to God the Father. Now, God's Word is wisdom. Nibawang tanyan. Sa Griego nga pulong, it's Sophia. Sophia. God's Word is wisdom, Sophia, and wisdom strengthens a wise man. More than 10 rulers who are in the city. Managingon din sa Ecclesiastes 7:19. Ang Hosea, nagaingon usap, sow the wind and reap the whirlwind. Kini nasod maniubo sa law of volitional responsibility. Now, kitang mga magtotoo, mga prinsipyo ang atong baruganan, mo atong magunitan sa pagsibog ng tusunahan ingon ng mga Kristohanon. O kita ang mga magtotoo nanginahanglan nga mulampos kita sa atong ingnon ta critical pathway. Kini bang I don't know how to express this. Critical pathway, labing mahinungdanon nga subayunon nga lakang ingnon talang nga okay. Unsaon man nato kiti paglampos nga mulampos kita, we can go through niining critical pathway. Well, critical. Ano man but pasabot ning critical? Well, ato lang ni himplo like the ICU, intensive care unit. Okay? Sa diha nga ako,
I underwent my coronary heart bypass mga 22 years ago na dinhi sa Amerika. It was then critical to my survival. So, it is indeed critical to success in the Christian life. Pod, non-ibot pasabot dinhi. Critical to success. Kay kung wa kay doktrina sa imong kalag, you are not going nowhere. You are going nowhere in your Christian life. Wa kay abutan. Wa kay sangkuan. So mo na, ang pathway, ato lang ning gihubad, no? Critical means kanang critical sa atong survival. Ingon nga mga Kristiyanon. Okay? Nga magmalampuson kita. Magmadinaugon. Pathway, manaygingon lagi natog labing mahinungdanong subayunon nga lakang. Pathway. Now, ang husto ug tukma gyud nga atong magamit nini mao ning prinsipyo nga pagkat-on sa doktrina sagulan ka sa imong pagtuo. See? In other words, ang imong kaalam na sa pulong sa Dios matud pa sa 1 Pedro 2:1 ngadto sa 3. Ang imong kaalam sa pulong sa Dios sagulan ka na sa imong pagtuo. Hebrehanon 4:1 ngadto sa 3. Og kini mo sangpot kini, this will lead nimo into the realm of doctrinal reality ug divine viewpoint mental attitude matud pa kana sa Isaiah 55:7-9. This divine viewpoint mental attitude mao na kini ang tinubdan sa imong espirituhanong gahom, espirituhanong pagkaalinggaton, discernment. I hope that's the right Visayan translation. Espirituhanong pagkaalinggaton. Alinggat ba? Dali ka makaalinggat. Discernment. O espirituhanong gugma. Spiritual love o spiritual nga pagtubo. Kining kinatibuk-an nini mo resulta ngadto sa unsa production of doctrinal orientation. Now, ikaw ma-oriented ka na to everything in life. Okay? Everything. Sa tanan nga ingnon ta circumstances kinabuhi, like sa imong kinabuhi, sa kamatayon, sa kaminyoon, sa imong trabaho, sa imong pagkaon, sa imong panimalay, o sa imong pagkihigugmaay in romance, o sa imong pagkatug, o in your social life, panginabuhing sosyal, tanang bahin sa kinabuhi, everything in life. Okay? So, na kay doctrinal orientation, doctrinal objectivity, may tungod sa mga tao, sa mga butang, things, dili makalipay ang mga butang. Why mga butang makalipay? People cannot make you happy. Kinsar may makapalipay nimo, makahataw o kalipay. Ang Diyos ra. Only God can make you happy. Di man din na. Now, ang imong asawa, dibuho yun na sa Diyos to be a fabulous blessing kung siya the right woman. Nga tukmang babae who is plugged to the Word of God. Ang imong bana, dibuho sa pana to be exactly that. Now, ang Yahweh sa ngadto sa usa ka malampuson nga kaminyoon, successful marriage, as we know from doctrine, mao ang espirituhanong kinabuhi both sa asawa ug sa bana. You see? Nga kinahanglan, they are on the same level spiritually. Okay? Sa espirituhanon lang kahimtang o status o nasayod na punta sa hinumdum ka sa triangle of marriage, which are physical attraction ang una, soul rapport ang kaduha,
ug ang ikatulo spiritual life. Ug ang yawi ning tanan mao ang spiritual life. Now, sa pagpadayon naton ining formula for a believer's critical pathway, naatay doctrinal confidence ngadto sa Dios, pagsalig sa Dios, that leads to doctrinal courage toward man and circumstances. Now, ninumdum ka ni Abraham. Si Abraham, dinha siya doctrinal confidence in God. Nasayod siya when he went to offer up Isaac, ang iyang anak, that God could not fail him. Dili gyud siya pakyason. He knew Isaac had to live. Now, whether God wanted him to go ahead and sacrifice Isaac as a burnt offering, si Abraham is going to stand there and God is going to resuscitate him. Iyang pabuhion. Ug nakita na ni Abraham, he already saw it happening. See? Through the lenses of doctrine nga diha sa iyang kalag. So mo to'y nakahatag kaniyang doctrinal courage to go through with that. Diyan na siya kaisog gumikan sa doktrina. Well, any believer without doctrine would naturally say, unsa may mong gibuhat na unsa man ka Abraham. And they would just try to stop him, di ba? Sa tinawhanon. Just as inumdum ka ni Pedro, Peter tried to dissuade Christ in going to Jerusalem. Ngayon mo mabasa sa Mateo 16. Og ang iyang pagpakamatay tungod sa atong mga sala. Because Peter was stupid. See? Iyang gidissuade, iyang gipugngan si Ginoong Kristo sa pag-adto sa Jerusalem. Og ang iyang pagpakamatay tungod sa atong mga sala. Kaya si Pedro, naman ko'y pagka-emosyonal ato niya. Ang sunod nini, kining atong gisgutan nga, doktrina, na makahantag ka na itong doctrinal confidence, makaproduce paghihapon kini o goal orientation. Sa diha nga ikaw, masayod, mahibaw, unsay, what you are trying to do in life. O ang grace orientation, that's called humility. O nilaingan. Kini maga-produce, ganoy nimo og sa usa ka inner beauty, og kini maka-produce og control sa mga detalyes kinabuhi. Ikaw makakontrol na. Ikaw nasayod how to run your life. Pagpadagan sa mong kinabuhi. Nasayod ka what to do with money. Sayod ka, nahibaw ka what to do with material things. In other words, na nakikapacity. You know what to do with work. Ikaw nasayod what to do with social life. What to do with the Word of God in your life. Nga naman, tungod lagi kay mo na may iyang pasiuna, priority sa iyang kinabuhi, ang pulong sa Diyos. Kaya ang tanan ni mga butang nga mga detalye, you see, ang iyang priority, the Word of God. The rest are details. Siya makakontrol. Siya, he can master the details of life. Og di na gyud siya mahimong ulipon niya itong mga detalye. Kasabot ka? Tungod kini, it's because of Bible doctrine nga naa na diha sa iyang kalag, sa iyang kinabuhi. Okay? And kini naga tuyok-tuyok na diha sa iyang panimuot, circulating in the stream of his consciousness. So, he is a successful winner believer. Ano yan itong hisgutan? Mga prinsipyo mga ang Diyos buot to maximize sa iyang paghatag og mga panalangin diha kanimo dinhi pa sa phase 2 og ang tibuok na yun nga ganti dito sa phase 3. Full reward. Diya sa 1 Pedro 2:1 nag-ingon kini sa in English. Therefore, kining therefore din this is a coordinating conjunction. Therefore, having set aside all evil
all malice, or guile, verbal deceit, all hypocrisy, a phony communication. Envies, jealousies are all evil communication. The sins of the tongue, like envy, jealousy, pride, or mental attitude sin. Ang sala sa dila, lying, deceit, human viewpoint communication. Now, ingon nga bata pa ka nga magtotoo, newborn babe. What do newborn babes want? Unsa may ilang sagad nga pangayoon? Di ba gatas? Milk. Basta? All they can have is mom's milk, or they get a substitute. They don't have teeth yet. Wala pa sila mga ngipon, and that's good for the moms for a period of time. Now, ay nga no, namanggoy antibodies diha sa mother's milk that don't occur in other forms of nutrients for a child. Ang mga infants, when they are born, they get hungry. Magutmon man ni sila. Believers, if they're normal in life, are hungry also for the Word of God. Ang pulong nga desire dinhi is an aorist, active, imperative, second person plural of the verb ipipoteo. Na kining ipipoteo, nagkahulugan og desire, which is a verb. Na kini nagkahulugan og to desire something intensely. Okay? Positive volition, desire. Desire the sincere milk of the word. Well, there is no word for sincere dinhi. Ang pulong for milk dinhi is the neuter accusative singular sa noun nga gala. G-A-L-A, gala. O kini nagkahulugan og gatas. O kini nagahisgot bahin sa doktrina nga sinugdanan, basic doctrine, upon which a superstructure is built. Inomdom ka nitong dakbalay nga tukod. Ang pulong alang sa sincere, okay, dinhi, maong pulong literally means genuine or rational. O ang original nga pulong is adolos, the genuine milk. Now, here is the purpose unsa ang tuyo, in order that you may grow thereby. So, ang tuyo sa pagpakaon sa atong kalag sa pulong sa Dios, therefore, is to produce spiritual growth. Nasayod ng tanyana. Therefore, there is this subordinate conjunction hina. Ang hina, H-I-N-A, introduces a purpose clause. O it always takes a subjunctive mood. O that is exactly what we have here. Because the subjunctive indicates potentiality. Kung sabihin siya potentiality, puruhan. Kay kini naaman sa aorist active subjunctive second person plural sa verb nga auxano. Kini auxano, that you may grow or increase thereby. Ang thereby diha literally means by means of. What is involved here? And the instrumentality that is involved here, mao ang pulong sa Dios. But then, naay gingalag prepositional phrase nga gibiyaan, that's left out here. Eis, E-I-S. Og ang feminine accusative singular sa noun nga soteria. Kini soteria nagkahulugan literally into salvation or into deliverance. Now, tinuod kini alang sa mga magtotoo, they're all already saved. Okay? Kitang mga magtotoo luwas na. Soteria here dinhi
pasabot kini sa divine discipline. Ang buot pasabot nini. That is deliverance from divine discipline. You see, ang usa ka magtutuo, kinahanglan makakat-on sa pagkinabuhi in fellowship with God. A believer has to learn to walk in fellowship with God. Ug siya musugod unsay iyang isugdan with the union with Christ, ang iyang permanent family relationship with God. Permanente na. Dayo na. Then he has to learn to walk in fellowship with God. Ang usa ka magtutuo has to learn mga sinugdanan nga mga doktrina so he can function well sa iyang Christian life. You see, di ba ako kagingnan nga, a believer without doctrine is going nowhere in his spiritual life. Wala. Wala siya kapaingnan, wala siya sangkuan, wala siya abutan. So, he has to learn rebound, the recovery technique sa 1 John 1:9. Gikinahanglan niya nga makatunan kini niyang mga butanga aron siya makagamit nila ngadto siyang kinabuhi. Gikinahanglan niya ang pagkat-on sa pagkinabuhi in fellowship with God, to walk in the light. Nasa 1 John. To walk in love. Magkinabuhi uban sa gugma, uban sa kamatuoran, uban sa pagtuo. Now, and you know what? He has to learn all this. Gikinahanglan ang iyang pagkat-on, pagkahibaw ni niyang tanan. Aron siya mutubo thereby into deliverance from divine discipline. Ang usa ka magtutuo has to get knowledge of doctrine and learn how to walk in fellowship. Otherwise, di lagi siya. He's going to be out there under divine discipline. O mawa na po ang iyang mga panalangin. He loses his blessings. Kaya binimo, daghan, pagkadaghang mga Kristiyanon, atong mga igsuon, nga wagyoy inunta, why alamag, they have no clue whatsoever how to function as Christians in this world. And that is tragic. Pagkaluoy. Mauna. Because, mientras buhi ka pa, and you just disregard and reject God's word, ibaw kung siya isulti sa Diyos, muingon ng Diyos nga, sus, S-U-S, sus, di man yung binisaya. Grigo kining pulong sus. Ang but pasabot nini, S-U-S, sus, God has a party. Excuse me. He has a party. He has had it for eternity. Kaya ang Diyos kanunay siyang malipayon. He has always been happy. Where did God get this happiness from? Diin man niya kuhaan ng iyang kalipay. The answer? From Himself. Inumdumi nga ang Diyos wala buhat. He is uncreated. He has always existed. And regardless of what man does, God is never unhappy. Understand that. Sabtag na. God is never unhappy, ever. O ang Diyos, buot nga ikaw magtutuo, makaangkon, makapanag-iya nining maong matang kalipay, ang plus H nga kini bunga kini sa Espiritu Santo diha sa Galacia 5:22-23. 24 hours, 7 days a week, 365 days a year. Regardless of what anybody else does in life, ang imong katungdanan as a believer in Jesus Christ is nga ikaw magalakaw, magakinabuhi in fellowship with God, na kay pakig ambitay sa Dios. Now,
kung sila buot nga mga reversionista, well, let them go their own way. Let them go their own damn way. They want to be fools. That's their option. Mao na ilang gipili. You see? If there are believers around who don't prioritize the Word of God nga, dili nila pasiuna ang pulong sa Dios, that's their option. That's their problem. Ang imong katungdanan is to learn doctrine o to function with it. Ang matag magtutuo should be characterized with that, by that plus H of Galatians 5:22. And when other people look at you, mutanaw sila nimo, and they would say, noon sa man ka? How come you're always happy? Mungutana na sila. Ano sa man tabo nimo? Ano man kang kanunay, man kang malipayon? O kana mo'y mag-aabri wide open to evangelism. Imo nang sugdan sila pag-unsa? Pag-saksi. And to get other believers who are ignorant of doctrine, tell them. Ing na sila. Mao pa may pagsugod no namo to fight the battle of learning doctrine. It just gets better and better and better. Ingna na sila anak. Maroon sila makaamgo. Noon sa di kamayungdano ng atong paghatag pasiyona sa pulong sa Dios. Mao ni ang atong gipangtun-an kay aron magakabuot gyud ta sa atong tumong. You see, it's a matter of choice. Nara sa tao gyud. Every believer has volition, di ba? He may want to grow spiritually or he may not. That is his option. Iyan ang kapilian. Kung buot siya nga ma-plugged into doctrine, okay, and eventually reach spiritual maturity, or iya lang di niya panumbalingon ng doktrina o siya mahimong miserable. Kaya unsa? Ang tendency yun ang puruhan na nga makasangko yun siya. Hagbong yun siya pagka-reversionista. Now, okay. Hinumdumi itong 8 stages of reversionism. Kung ikaw timaan na nini, naka-cut-on na nini, di ba di? The 8 stages of reversionism. Now, talking about reversionism, kini, it maligns God in several ways. It rejects His food, Bible doctrine, and it refuses His blessings. Mao man na. Actually, mao yun na. Nga iyang gi salikway, iyang gi wakli, ang kalanon sa iyang kalag, nga maong Bible doctrine. O wa niya panumbalinga, o therefore, iyang gi salikway ang mga panalangin. Ang Diyos naay giandam alang sa matag magtutuo without exception, immeasurable, incomparable blessings. Dili masukod, dili matandi sa bisag unsa nga mga butang, kining mga panalangin nga giunsa giandam sa Dios. Moreover, He desires to pour them out unrestrainedly. Why pugong unrestrainedly? Apan dili siya makabubo ni nilaging mga panalangin unless ang magtutuo possesses the capacity to receive them. Kapilan natin balik-balika. Hangtod yun, maabot niya ang unsa spiritual maturity. Dili yun niya madawat kung dili siya makaabot. Neglect and rejection of Bible doctrine mo'y makaguba sa the whole package. It destroys the whole package. Kay ang labing tinuod, a believer in reversionism is blasphemous. Blasphemous. Iyang pagpasipa kay
He says in effect, I don't want your blessings, Lord. I don't want your wealth. I don't want your success or your prosperity. Dili ko gusto sa akong tukmang lalaki o tukmang babae. Dili ko botog manindot, glorious social life. I don't want a life with naay kahulugan, naay katuyuan, with dividend. I don't want spiritual power. Don't interfere me in my life. I'll do it my way. A miserable, lousy way. Now, ang tinuod yun, there are two ways. Duha ka mga paagi nga ang usa ka magtutuo could choose from. Live and learn, kana mo'y paagis tao, or learn and live, paagi na sa Diyos. Pili. Duha ra ka paagi. Duha ka kapilian. Of course, everyone wants to be happy, right? But we must face the issue. By what means will you seek that happiness? Now, ang dalan nga to sa super grace o ultra super grace nga na kabot yun ni Apostol Pablo via the daily function of ginganla na to grace apparatus for perception, mao kini paagi sa Dios. Ang dalan sa reverse priorities, seeking happiness and success apart from Bible doctrine, mao ni paagi sa tao. Di na magsilbi. So papilion lang yapon ta, choose. We have to use our volition. Tingali, you never realize that you have blasphemed God by your obdurate, self-indulgent lifestyle. Mga pasagad na lang ka sa imong lifestyle, sa imong kinabuhi. Wa gyud nimo masabti. Wa gyud nimo masayri that ang Dios nag phenomenal capacity for giving and that He has been waiting possibly for years to shower blessings in your direction. Ang iyang kinaiya, it is His character to give. Kinaiya niya na nga muhatag. O kini muhatag siya sa grace basis. Basihan, binasihan ang grasya. Na kung imo kining balibaran, kining iyang grasya, wa siya laing mahimo. He has no alternative but discipline you. You see? From the moment you are born again, yan itong gayon nga ikaw na tao pag-usap, you must make repeated decisions. Balik-balik ni mo mga desisyon to accept God's offer of fantastic happiness. Fantastic. Kining mga kalipay nga iyang tagana ka nato nga mga magtotoo. Or you will wind up in the disgrace column. Ingan lang kining disgrace column and go out under the what? Muna na kinagrabihan. Sin unto death. Muna na maximum discipline sa Diyos. O na magyug kay pos, di na magyug ka manumbaling, nagpasagad ka naman lang yung lunang sa imong imong binuang, imong talang nato, just to describe that. Nawa ka na lang magtagad sa ihatagay unta sa Dios. Nasayod na buka nga. Once nga mahimo ka ng reversionista, you become a reversionist, ikaw loser all the way. Pildiro ka na all the way. Ang reversionism, by the way, reversionism and evil, kini sila sinister roadblocks in the path of tactical victory sa Kristohanong kinabuhi. Yet, wa tay ikapangulipas, there's no excuse natong mga magtutuo not to be a winner or to live daily in the sphere of super grace or ultra super grace. Kaya ang Diyos
mahimaya lamang sa mga mananaog nga mga magtotoo. God is only glorified by winners, winner believers. Ug siya, He intends for every believer to be in this echelon. Ang doktrina nga naa na sa imong kalag not only animates capacity for life, di lang kay nagahatag kanimo kalig-on ka isog sa paggamit na sa imong katakos sa pagkinabuhi, katakos sa paghigugma o sa pagdawat ng mga panalangin, but it enables the believer to emerge victorious in the angelic conflict. You see? Di ka gusto nga mahimong mananaog niining away nga espirituhanon na magastaliwa, papilion malagita sa Dios. Now, ang mga Hudiyo, mga magtutuong mga Hudiyo who had reached super grace at itong mga tuig AD 67 o AD 70, kadto sila giiway sila from one of the worst national disasters sa kasaysayan o nabuhi sila. They survived to enjoy blessing and prosperity in many far-flung areas niyadtong Imperyo Romano. Ang mga reversionista, on the other hand, were caught in the catastrophe and nangamatay sila sa ginganlag sala nga makamatay, sin unto death. Kung kadtong maong nasod, should this nation, kini nga ato karong gipuy-an nga nasod, okay? Should this nation of ours continue on its present course, kita, who are in this great country, the greatest country in the world, why duha-duha will find ourselves in the same situation? Nga itong aguman yan itong mga Hudiyo nga mga magtotoo. Okay? So, likewise, itong inigabot sa tribulation period. Likewise, in the tribulation period, only super grace and ultra super grace believers will survive. Mora na mulungtad, will survive the awful disasters. Grabe naman kayo ng panahon na culminating in the final conflict dito sa kinganlan og Battle of Armageddon to enter the perfect state of millennial blessing. You see? Now, kadto lamang mga espirituhanon nga mga magtotoo, spiritually mature believer nga who knows what he's doing and where he is going in life. Kaya ang doktrina nga naa na gyud sa imong kalag is the exclusive means, maura gyud na paagi of maintaining sanity niining insane world nga itong gipuyan. Sabot ka? Kaya ang doktrina cannot only change the life nimo nga magtotoo, but it can alter the course of history. Makausab sa dagan sa kasaysayan o can reverse the tide of carnality, apostasy, reversionism, and evil. Yet, only when a maximum number of believers are faithfully taking in doctrine our national reversionism and the impact of evil diverted. Mausap. Kaya ang prinsipyo, okay na po yung prinsipyo nga itong gibarugan, as goes the believer, so goes the nation. Mauna. Kaya kung ang majority sa mga lumulupyo sa usaka dapit o usaka nasod, kung ang ilang pasabot ang ilang attitude ngadto pulo sa Dios negatibo, majority are negative, way pagtubo,
matawag na sila og spin-off believers, dili na sila mga pivot, dili na kalig-on nga haligi sa nasod. Spin-off, murag mao na mubira hinuon sa kapildihan. Mao na ang tawag niya ng kahimtang sa nasod, mao ang unsa downtrend sa mao ng kahimtang. Apan kun ang majority sa usa ka nasod ang mga lumulupyo positibo, then mo ka naging lang uptrend nga kahimtang. So mao na nagikinahanglan nato kining mga butanga nga atong makatunan. Prinsipyo sa pulong sa Dios may atong baruganan. Okay? Kita ra bang mga magtotoo, matubas Colosas 3:12, we are chosen, eklektos, pinili. Ug as a chosen people, saved people, we have been provided by God sa atong eternal life, union with Christ forever, unique spiritual life, God's 10 problem-solving devices, spiritual skills, sa mantong tulo ka spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy o spiritual maturity. Iyantagan pitag escrow blessings in time, sa diha nga makakabot na ta sa atong tumong spiritual maturity. Unya, when our life is over, og nakatuman kita sa plano sa Dios, then atong maunsa, masinati ang unsa, dying grace, wonderful time nga ikaw mobiya ni kalibutan puno sa mga unsa, kapaitan, mga kagulanan, imong biya na ni kituan na ka uban sa Dios naong sa naong. Unya, tuan na naghuwat nimo mga escrow blessings in eternity. Ang verse 12 diha sa Colosas 3. So, as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. All these virtues, kining tanang mga bertud nga gihisgutan diya sa versikulo 12, cannot be worked on, dili ka makapaningkamot, dili pinaningkamutan, kundili kini is a byproduct o resulta of spiritual momentum nimo sa imong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios on a daily basis, sud sa protocol plan of God, operational divine danosphere, done as unto the Lord. Namo na. 1 Corinthians 5:7, clean out the old leaven so that you may be a new lump, a lamp, just as you are in fact unleavened. For Christ, our Passover, also has been sacrificed. Deuteronomy 15:11, for the poor will never cease to be in the land. Therefore, I command you, saying, you shall freely open your hand to your brother, to your needy and poor in your land. Now, Colossians 3:13, bearing with one another. Ang pasabot ning bearing, mag-inantusay sa usag-usa. O ang Grigo nga pulong, anikumai, bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Now, atong timanan, by the way, kitang mga magtotoo are supposed to live by faith, not by sight. Besides, kita gimanduan sa Dios to live in the light of eternity, to live our life as if today is our last day on earth. Kinahanglan, we should now be standing, magabarong kita nga magmalig-on strongly
diha sa Doctrina of Personal Sense of Destiny. Doktrina man na. Do you have now the personal sense of destiny yourself? Tubaga diha sa imong kaugalingon. Na ba ka? In verse 13 sa Colossians 3, bearing with one another means giving tolerance and applying impersonal love. Now, kining tolerance tuod is only related nimo nga magtotoo. It's for you, believer. Tolerance is applicable only to believers. Dili ni magamit sa mga unbelievers. For unbelievers, it is impersonal love, not tolerance. Part of impersonal love is tolerance. Hinumdumi nga dunay mga maluyahon nga mga magtotoo. There are weak believers just as there are strong believers. Now, we should not condemn. Dili na to angay kanang hukman na lang kining mga weak believers. We should guide them. Atong giyahan sila. We should guide them. Lead them to plug in doctrine. Nga sila unta tinuanon sa paggamit, pagtuon, pagtuo, paghangop, paggamit sa pulong sa Dios. Pag-metabolize. Ang Espiritu Santo may mubuhat sa metabolization. Ang imo, pagtuo, paghangop, kanang dawat. Mo na imong role. Now, we should not have arrogance in consideration on the weak believers. Dili ta magpasigarbo at kanang mapaytason. We should have understanding. We should have consideration and tolerance niyan itong mga maluyahon pa nga mga magtutuo. You see, kadto lamang mga legalista mo ay intolerant. Di sila mo sabot. Di sila mo unsa. Tolerate. Di sila mo sabot. Di sila mo consider. Di sila mo tolerate. So, verse 13 says, bearing with one another, being tolerant na. Kitang mga magtutuo are mandated to study God's word and promises for our moment-by-moment use in our spiritual life. Moment by moment, mga itong paggamit. Di lang kay sinimanat, binungan, adlaw-adlaw. In fact, matagutling. We, nga mga pinili na sa Diyos, being chosen of God, holy and beloved, nagkinahanglan kita to put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Maunta ka na nga itong isulob na, nga itong pagsabot sa uban, okay? Ang itong pagkamaayo sa uban, atong pagpaubos ngadto sa uban, ang atong pagkaaghop o sa atong pagpasensya ngadto sa uban. Colossians 3:13, bearing with one another and forgiving each other whoever has a complaint. Kining forgiving each other na sa Griego nga pulong aphiemi. Now, Ephesians 4:12, for the equipping of the saints for the work of service to the building up of the body of Christ. Ang pagpalig-on sa inunta ang dakbalay sa lawas ni Ginoong Jesucristo. Kanya forgiven diha, ang word ka forgiven is charizomai sa Griego nga pulong. Now, din hilang una kita kutob, atong ipadayon kiniugma, o gidapit ka gihapon ni Gala. Ikaw nga, di magtutuo, bason ra nga maka amgo ka as we go along, atong discussion din na ang Espiritu Santo magalamdag kanimo, o ikaw mapaubsanon lang,
mao kanang Yahweh. Alang kanimo sa mga fellow believer, igsuon diha ni Kristo, awhag ka, gidasig ka sa pagpadayon. Ayaw gyud buhi kining imong kaligunan na karon, aron ikaw makakabot gyud sa imong tumong common goal of believers, spiritual maturity, the stage of capacity for life, for love, for blessings. O kita magakinabuhi dinhi nining walog sa mga luha. Ang atong kinabuhion ang dynamic spiritual life. Magamputa. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa makausap pa sa imong pagtudlo ka na mong dugang mga kamaturan. Inaot nga kini o Diyos, among ikadugang sa amon ang napundo nga mga kamaturan, mga prinsipyo, mga mando, mga kabubuton ni mong among nakatunan. Aron mo kini among magamit sa adlaw panginabuhi. Aron kami o Diyos makakabuot niya ang pre-Roma stage, ni sonom bonom sa kinabuhi nga kami magahimaya na kanimo. Ang tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.